June 2026. For avoidance of doubt, Geoffrey Andama, Principal, Kisii National Polytechnic, and Santino Ojaro, Chairman of the Governing Council, Kenya National Polytechnic. B, that the warrant shall be executed by the OCS Kisii Police Station or another police officer acting upon his authority. C, upon arrest, the contemnor shall be produced before this court on the earliest available date for further orders and directions. And the costs occasioned by today's proceedings shall be borne by the contemnors. It is so ordered. I must confess that today the court has come out clear that court orders are not issued in vain, and that court orders are not papers, and that also nobody is above the law or below the law. We are all equal before the law. So the court has pronounced itself that the principal of Kisii National Polytechnic, Mr. Geoffrey Andama, and Mr. Santino Ojaro Ratemo, who is the chairman of the Kisii National Polytechnic Governing Council, are not only in contempt, but have shown disrespect to the court, and consequently, the court has issued warrant of arrest for the two officers of the Kisii National Polytechnic, and has also directed that the OCS Kisii Central Police Station arrest and arraign the two officers of Kisii National Polytechnic before court so that they can be committed to civil jail or sentenced accordingly. So I want to say once again that we are satisfied with the ruling that has been issued, and we hope that consequently justice will be done, and eventually the author of the project and those who took their time to mobilize resources for the CIFA project will get justice done. I also want to state that immediately, as the court has ordered, we will wish and pray that the Kisii Central CS take necessary steps and quickly arrest these people, bring them to court for court contempt. They cannot disregard the law and the constitution and the person in charge called the magistrate or the judge presiding over this petition. Aborokia na baiga aborokiwa beskuru yoboroso ya Nyairanga nigo banyorire omoese maigayo yokurigikiro kyoba seneta me county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa kubatwa bokonyi wa mabati ya sensemo yeskuru iyo konye egotwa asengwana ya bene nigetaseni giensoko nigaba ibuli abari mune amate bagokera esireyo asabatebire buna bono abana ba ECD mbali gochigotwerwa naende engineer Mochenwa Foundation nigo goikabono iga yasire chiskuru gwetani 50 na mabati amona aborokiwa ba ECD koegwa ebitabu byokolika Murikito Steven Nyarikembunde na mange Mega yokurwe iranga na chigosira eskuru heyu asomete oyokuriye kirokyo ba seneta se county ya Nyamira engineer Adams Mochenwa wetre foundation ya Mochenwa Foundation ni gori tukoria rero abwatoka amabati 30 ojase eskuru yoborose ya Nyairanga ase wodi yekerenye bunge ya North Mogrango ime ya Nyamira munenchere yemo yokwirani okoboko ase asomete bagukwana ekerekyo boteni bwa Nyairanga Comprehensive School nigo bwanjiranire konyora mabati ya 30 eriogo chekoribe ebirama ebyo konyora byabere bigotwera abaorokiwa bari abake ba ECD asama rieta ngoro kucheska kwamboka Nyamwe Rueye ngosomi gento twagokire no mwesimi weita Adams Mochenu anyariga gutolentera mabati akonyira abana baitu ba ECD konye mbure kubatwera bono mbali guchigotwerwa machi tali guchigoswabira asime mbache babere seriberera na Celestine Mochama ama deputy head teacher Nyairanga Comprehensive School chinga ke singo iraribaga ko asengencho mwesimi weito
aspiring Senator Adams Mochenwa na ariete ira yogotoa mabati erinde tokorere renovation irase skuru yaitu na libageri nkoira ko bakikishira nga oletira mabati ayo noare igaiga amabati 30 mbuya mono sana ase omwana oyo ito ogorwa Adams Mochenwa ukuriye kirugeke kyobo senator amabati twakikishira chire mabati 30 ase skuru yaitu asina asomete yiri Nyairanga naende ngomubeko mukinga tiaendere gokonya ekero nakwanete nere ngamotebia asina asomete nduri nga mabati agotire agateba rende nga nere tigekikwerwa etane na Andrew Nyanja no ibonsase kurwa service yo musike Adams Mochenwa yo kurige bo senator bwa Nyamira goto igira ase skuru ya Nyairanga asogwetera abantu babugate demand gose request babegete abana village bare kongoso na Nyamwaro na omotureti bita misuko bagatebia omoseneta ngana botokoigwete gwachire nguma asogokonya abantu chisukuru ebintu ebinge lakini skuru yetu ya Nyairanga nero munorange nanka turanyesyomeria ejabe atabwa ngomona karoba umiranete it was yesterday but one lakini omogambia kaire action ya bwango asengencho naba bamo request tingana inde bunereka na jalti begins at home nigekerekyo bamwiranirimbuya mono musike engineer Adams Mochenwa ase esiro ya ego chase skuru eyo bene nagoteba bono magacho na chigwonjororia abaigenseme yu yatigirwe etabikire mabati amaya nechekorokana koba engia na kwaribaga aboroki wagosoma batabwati mochandonde bwensi yo arorine skuru ya somete na baire wentaida niyo koboko uche skuru yeiga bona igo mweshimi woito otaretera mabati 30 esengencho ntu agwato kugania esengencho birasi bitu byachakaire wetra obisi ya engineer Adams Mochenwa wetra Andrew Nyanja onsase nigekerekyo haereire meroberi babere ba Okoranse Foundation yeyo isukuru asokurwe bitabu ala swambire gukata cross Nyamira county asokurwe bitabu bya ICD babana bali ba class kelia gyo guchaka ke ICD tuabairanga chisukuru ndo chenga chonse chitigarete chira bange 70 se chisukuru kobeke birama tuajiri chisukuru more than 20 of which I cannot recall them ni nyare ko tebanga tuakorre yemo ekorukwo gesweswe jirani etono echinde go cyari moruga egesiaga nya jogojogo and many other schools nigekerekyo gosaba kwa bekiro goche abarayi Nyamira nganere biya ero barureira bayikerania aba bakolichira chitubatayigoikerania tiganko batena tigabayikerania ene nchire yemo yokwirania hokoboko hase skuru asomete engineer Adams Mochenwa asanyare ko baga wikirania ira yae yokwena na mabati 30 eri kwene kingango sirare skuru ya Nyairanga iwere mayaga ya negaiga korwa ase skuru ya Nyairanga yegotoka ase wodi yekerenyo ase bunge ya North Mogrango eme county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV Rizera Nyariki Steven Embunde amagombo ni gabwata inse emambia lero asense moya rachonyo emi county ya Homa Bay chingaki omorke wa grade ye 12 era salisasi ne bastora yaise nyagusira Juma Odhiambo we miaka 15 nebere ndo gosoma se skuru nene ya Maseno emi county ya Kisumu nigagotebekana buna nigo atengera ise ukire gwesibia na kuimukia ebastora yaye yasoka nero na gwitera emi skuru ya maigelio ya Magwego emi ya Rachonyo wetera kelia gikageire koba engusanano Mukamanda wa Banyanyimbo asensemo ya North Karachonyo Peter Wala nigo enekire gekorekyo asatebire buna Banyanyimbo balia bagotuke ebikore byobusalia mbagendete no botuki ekero mubiro nyagosira wekigwa asengendu ya Rachonyo. The son had a dispute with the parents over a phone, and the parents decided to confiscate the phone because the son was concentrating on the phone other than studying, and being a Form 4 student, the parents were so concerned with the results. Performance he was not doing very well as before. So one of the parents decided to take the phone to allow the kid to concentrate with his education during this time of midterm. So
I think the boy felt irritated and decided to revenge against the action of the parents, and he sneaked into his father's bedroom. Unfortunately, the father was not in, and the father had gone for a shower. He picked his phone and his official gun. The father had happened to come home, maybe for the same situation, when he had his son was not doing well in school. The boy felt that maybe the parents were against him, and that's why he decided to revenge by taking that action, unfortunate action that actually took his life. So nobody expected that action to happen. It's quite unfortunate incident, and it is our wish that we change mode of parenting. It is my wish that parents should change mode of operation, because we don't know whether we are harsh, we don't know whether we are putting the right instruction, because when a parent feels he's doing right to the kid is contrary. So that is quite unfortunate. Paskabosio abamenye bekinyoro kia Nyangoso ya township yo mwecho Nyamira nigo bagokere getambukiro gie serikali meye county yo yaimukia na kubaroselie taracha ekubwatania nsemo ya bumwagamo na boigo eri ya township mego yikiambukire kyo kiaberige kubachanda asige kegetambe asibali basangiramo nabaralia mu basolero nigo bairanelia mbya gocha aso mugabana Amos Nyaribo asoko igwekerero kyabo na kubaroselia ekiambukire abanaenda se basabire komentero chitaya asense meyo nenchereye moyo kubasegeta koegendereria haso gwikirania obwonchereria ekero obwamisire Mulikito Vincent Monda no robotiore Magega yege kigetambe ya mate nseme ya Nyangoso nigo yabireke gusumbuka mono igoro yo kwerania gati ya bumwagamo na township ekero gwetaiga ase pareye enambe nene ya mateye nige kwerera buna yarenga konguchinga kimbura ya tule eri neriogiria mate nseme asobo amo konya tuachandikire chigali konya nchiri gweta transportation tiarengo pareye nera ngwetira guchie town nagenda seito eka ya butoke ya ngigasia nkongu na rondi nyamaiya natumia chibesi chinyinge edaracha konye tusumbuete ya Nyangoso tware ko ikotwa mana kwabo abuna nko gutoreroche epikipiki yo kekero boko irio ko iru nange keno mate ko ira nabona konye to korondi ali amatobe ime twaso izikeime linde na ndatete ko tukiane gatigara roche kongota kuamba ko chingumbu ni gasia nkongu draje enja ndo mochanda sama tukama paka tukarenga no mundo doke mochanda bere mata usuru mu rwateka egadete cheko nyomuntu kujuru ne nyomba inse yemetinye tano netato yoka ya mateye nige bwate bono omweso wetera buna ya mateye nige koira chinga kichinga sana kubwatana Naomi Mokeira no monchorio moke kurwa bikoro niga gokoro bonchorio bwaye boko nige teri chinse mechi aseke banda kie sukuru yoboroso ya Nyangoso niga korokia omogokoye buna yabere bwango koikaiga kone gendo kiangokiri nende kiangokiri pi lakini boniga edaracha ya chite karosigu igotole nywe yani nari neteno ane pikipiki goragere ntesti ndore na kietara chejere inkamana konyora bono etara che pikipiki ekongira buya tini kona gotuma ya mateye nere no kwegena buna epareye ne kole mechando ile yare koletwa no gutaiteka abuna enda sebabuli serikali ya county koirege tambukiro na kobeko mochango monge chitaya ensemeyo nabo igo komenta chichuma etara che yigoro biamana sogo sumye gasio yubuja sana na ndio bana tote tosugume kabisa chichuma chibe kwa elinde daracha ebe complete no more mobe kwa standard kabisa ante chere te sida pono ipara ya bwataniwe wono etarache ne konyesa regete wono tuigwete na inde bana tichubuya egese tarache twarali batemire konyerosi lakini ndi kwa batema banyerosi buya na inde babeke muna babekire iga batemire konyekonya chichuma bono chioka chitayo egento bono ngosaba etayebe kuroni ashedinsa tokole biasara bieto paka saine ntuwa igama tenta unitore bono
tokore biashara byetu tokono konia getiri yetu ne nyanya yetu iga twanyora bano mbia tole asa magendero ayubarorire nigo bakubotesya serikali ye county Nyamira inse yoborai bwae omuske Amos Nyaribo nabo igo mwe musiebwe wodi ya township omuske Diukio yagi mastira asayo gabana na Diuki mubwatira namuna mulega asibiyeiga chitaye chibono mubwatira ne motobekere chitaya na ne mubeke yendo gocha kiabira ngumbwa tokore asiboronge iga kitoko ni gento gitu na twana kunyora gabana gakia banyina nkubatebiga gakimongere gabana amagoro tutamu. Vincent Monda, Ensoko TV. Umukonyi b'umurayi kiama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigarukanire ko yemocha eserikali hasigitambukiro kiaye yo kugura omochere kurwa chinsi cheiskom asikile bunani gitambukiro ge kolemalia abalimi miensi ya Kenya okwana kurimi county ya Kirinyaga asara umurubiri obukuigora bene chiabisi chinya chikyamekyo Matiang'i nigagikiri gati y'abarayi me serikali asikilianga nigo babegete amagani abo motwe kubwaya ba Kenya abo babachorete Matiang'i nigo halireira yogochya kubatuli aba Kenya kurwa ase gurube endito y'imichando onye bagocha komochora buno murayi wense nago tumanyumuriketo Daniel Omwaga no Matiang'i no wete kuthura no una njira yemo yo gutinye obunyamasi bwe kiama gya Jubilee imergongorwa Central nigo litukerera kiamekyo kyaliganio muroberio bwekigorwa chiabisi che kiama gya Jubilee imiye county ya Kirinyaga omuroberio orao na mokonyi b'umurayi kiamekyo Dr. Fred Okengo Matiang'i uyiboigo ubekere egutwa yo kurigyo burayi bwense weterese kiamekyo gya Jubilee busibo mwaka bwe 2025 onebere weri mutwe Okwana na babwatani be kiamekyo omugasorero kurwa semeyo ya Kirinyaga Daktari Fred Okengo Matiang'i nigare kanabururo kunyemuchi ya serikali asigitambukiro kyeyo kugura mochere kuense ya isiko asekeria aene kebuna ense ya Kenya nene sensemo ya Kirinyaga nigebwato konyori kwiguru kwa mochere nabo yigo serikali tebone tikoreke medike mochere kurwa chinse cha isiko. Mambo kama haya ambayo tunaona hapa eti serikali inakubalia kuagizwa kwa mchele na wakulima wako na mchele hapa Mwea hapa Kirinyaga. Mambo kama haya ufisadi na viongozi kujifikiria wao wenyewe vile watajitajirisha na vile watajirika kupitia kwa kazi wanafanya ya umma. Hii mambo sisi hatukuwa nayo. Matiang'i nigo arekana ko mochai gatia barayi sebalie abarukirenga nabarayi batari kugwenwa nonye nigo ene kebuna nigara akore gasiere nuke ekara char ko murayi bwense bose bochori abone bwo mwakogocha. Lazima tuambiane ukweli. This corruption and mismanagement of our country na kujifanya watu wanajifanya eti ni watu wazuri na sisi tunajua yale ambayo yanafanyika. Hii mambo hatuwezi kukubali na hiyo ndio sababu sisi tunatafuta nafasi ya kuongoza nchi yetu. Tubadilishe maneno kama haya. Na wananchi mnatujua sote. Hakuna haja ya kuwadanganya hapa watu wakuja hapa kubeba mabibilia. Mnatujua. Ama namna gani? Okwana hekerekyo omokonyi b'umurebwe kiamekyo Jeremia Ngayukioni nigo arekana komotogia Daktari Matiang'i asekeria inganero isaine gukora emechando ao egendrete kobanaria ba Kenya anene ekera Matiang'i roberetigo ikabosyo bwetebe bosyo bochorio bonene bwo mwakogocha. Zile shida tuko nazo na wauliza, the problems that we have in this country, we uangalie wale wote ambao wangetaka kuwa rais Kenya hii and then pick the person who can help you, who can make sure that watoto wako wameenda shule. Kienda hospitali utapata dawa na malipo italipiwa na serikali. A person who said that it happens. Kuna wengine wanasema Fred Matiang'i ni mkali. Unataka rais anacheka na watu ya nini? Mtu achekacheke hapa watoto wabaki nyumbani. Mchekacheke hapa watu wazalie hapa kwa barabara instead of going to maternity. Abarayibande abo bekana somo yegoyo onamono munyakiro bobwe kiama gya Jubilee kurese county ya Kirinyaga Mureithi Kang'ara aisomarore abamochia abali abakomochia omurayibwe kiamekyo Uhuru Muigai Kenyatta nonye nigo oirari bagali abene komotogia Fred Okengo Matiang'i asemeremerie mi yakorete akrari ngeme ya serikali ya Uhuru nigo
arekana kwenekia ng'amiroberi ao gati yao muroberi w'obachenu mense ya Kenya usha turi mirimo gwikabono sensemo yaye nigo umurikio munene bw'ekiama kio Koitalel Olekenta airuanga ekiama kiria gia PNU nigo bono kiabwatene ne kiama gia Jubilee irio wichkwene kinga emechando ikobana ria Kenya agwetera serikali ya UDA anene asensemo yabasae yabere ko bakego ikibwa mwerio. Wakati Uhuru alikuwa president, Matiang'i ndio alikuwa minister wa interior na alikuwa minister mkubwa ya ministers wote. Alifanya kazi ama hakufanya? Wakati Matiang'i alikuwa minister of education, mashule ilikuwa sawa ama ilikuwa mbaya? Murara Kebaso uyu nonyenere oenekirie rango yaye yokurige kirego kyobochumbe bw'ensemo y'ebunge yabara bose bochorio bonne bore boswe nigo nanyende aenekiri tene ni eganga yaye yokomosira Daktari Fred Okengo Matiang'i bose bochorio bonne bogocha ase arekana komobori ya Daktari Fred Matiang'i ekara abo muraibu ense anyara koba kagokoro botaka obwo barekanire go chanda abakenya bange asamotuka bwangu iga. I want to request you that kindly, poverty has been used and misused to make our people slaves in this country. Ile sababu inafanya wanasiasa wanapatia vijana 200 wakakunywe pombe is because of unemployment and poverty. Your Excellency the President, if it is the will of God, uwe rais wa Kenya na kuomba umalize umaskini kabisa, na mimi niwe kijana wa kwanza kupata kazi kando yako ya ofisi yako. Thank you. Liborio linene ligotigara asebono ndiringane gose ekiama gia Jubilee ngechi konyara komagania na kobeka mabuko ebirogo abyege siasa sorogongo rwa centro anene ekere kiama keregia DCP ekyo gekorao onarigade Geoffrey Gachagua kyarekanire konetana kuiremerio mubekana bo motomo tende imeyorogongo rwa centro. Amaya Ensoko TV nchenkoro kwa Daniel Omwaga. Muraibu kiama gia DCP Rigathi Gachagua oiranĩire baria bakomomochia asugoteso kia litkoria Alhamisi yechitariki 25 chinga kichukorobekana ili kubenyora basae bali basiretio obugima ekero bali kugikiria muswada gw'echibesa ubu mwaka bw'echiri bubere 24 okwana kurwa sinka yaye ya wa Munyoro. Gachagua nigatebire otaikirana kwae kubwatikana no gutanga amanyinga gwitika asaerere kirenga kiae no korenta Abakenya amo elio kumwaka isiko muraibu ense Dr. William Ruto. Muligito Linet Nyambane na Robert Rwa ase ubwagale. Ukageuka wa Kenya, ukapora mali yao, ukateka watoto nyara, ukaua watoto, ukalete mambo ya ufisadi, ukalete ukabila, ukavamia kila kitu, ukavuja manyumba ya watu Nairobi, ukachoma Gikomba. Imefika ile naitwa mene tekeli. Umurai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua omochirie umurai bwense William Ruto ase ebikore by'abantu gochererwa na goitwa chinga kibaokora okorobekana gukwana kurwa enka yae wa Munyoro chingaki aumirana na barai kurwa county ya Nairobi. Gachagua nigo atebire ere nigo akorigia oborai gwetera etebe na tari kuira abantu asokorobekana na goitera amanyinga. Everybody ako na strength yake. The strength ya Rigiji siyo kwenda kufanya maandamano. Strength ya Rigiji siyo kupeleka Wakenya wauawe. Strength ya Rigiji siyo kuharibu mali ya wananchi. Rigiji ni mtu ya amani. Rigiji ni mtu ya kutafuta mali, siyo ya kuvunja mali. Rigiji ni mtu ya kujenga, siyo ya kubomoa. Rigiji ni mtu ya amani, siyo mtu ya fujo. Kwa hivyo nyinyi nasikia mnasema ati Rigiji hajafikisha kiwango ya Raila Odinga ya kufanya maandamano, mumepotea. Mimi siko kwa hiyo laini. Kwa sababu mimi sina haja nifanye maandamano watu uwawe niingie kwa serikali kwa nguvu. Mimi nataka kutafuta serikali kupitia debe kwa kura. Ekere kyo Gachagua boigo omochirie omurai bwense ase ogoswana na ase obonchoreria bwe sekta ya matatu ase boiga tuguteirare egetambukero gie serikali
gyokugania chigari cha banyene kurigererigwa gusenchikiranite na machiko yechipara. Niko na habari ya kwamba William Ruto na mtoto yake ameingilia biashara ya matatu, na tunapoongea William Ruto ameshikana na NTSA na polisi, wameanza kuchukua zile stages ya Nairobi, na huyu mtoto ya Ruto ameanza kutake control of the matatu industry in Nairobi. Niko na habari ya kwamba William Ruto ameapa ya kwamba akipata nafasi ya rudi tena kama rais wa Jamhuri ya Kenya, atapiga marufuku biashara yote ya matatu. Hao watu ya matatu wote warudi reserve, na kijana yake na yeye wachukue nafasi ya biashara ya matatu katika Nairobi na katika kila pembe ya Jamhuri ya Kenya. Neno ya inspection of private vehicles ni njia ya kuiba pesa ya wenye magari. Nilisema wiki iliyopita ya kwamba hatuwezi kubali magari ya watu iende in inspection in the country. Ningetaka kutangazia wenye magari wote across the country wasikubali to take their private vehicles for inspection, because ni njia ya kuhangaisha hawa. Tayari wamelipa pesa mingi sana to buy the vehicles, iko taxation. A lot of money they are spending taxation on spares. They are very bad roads. They are also paying tax on petroleum products. They cannot pay another tax. We cannot accept. Gachagua otebirie abakenya kwenekia ase obochori bore bosio murai bwense Ruto nigo agochikogendanka amona barai bari bonsi babwate obokurumi. Tunataka huyu William Ruto akienda nyumbani aende nyumbani na watu yake. Tumesema tunataka kuua nyoka pamoja na mayai, kwa sababu hatutaki tupate shida. Watu ya Nairobi wamehangaika, tunapoongea watu ya Gikomba wako nje, mali yao imechomwa, mali yao imeharibiwa, na wanahangaishwa kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Kwa sababu watu pale Kamukunji wanaunga mimi mkono, wanaunga Kalonzo mkono, ndio wanahangaishwa kwa mambo ya kisiasa. In a few weeks I'll be announcing all these businesses and factories and ask the people of Kenya to boycott all products and services that are being offered by companies owned by William Ruto and his proxies. Ngoripoteria Ensoko TV. Murigitu Linet Nyambane nero gotokorera hamaya chinsaisato chubutuko obwarero mancho muri eliango kwiraneria mbiyemano sana kwabere ko gusangana intwe ko twagachagete gwikabona iga toikire omoelio kolinde ngukuganiria obutuko oborobi yakegima nchenkorwa Kerubo Frida nigo tobwatanere Barnabas Sondari Misef Lebera Kerubo nabo igo Kelvin Mogoi obutuko bya